Tunanda sampakala minisum ni pakwa. Ani 11:29. Right now we are in the middle of a dam, Tiriel Dam. Okay, so now we'll proceed to Silchar, our destination, which is around from here. I just think it's around 70-80 kilometers from here. अभी हम लोग देंगे सिलचर की तरफ. थोड़ा इधर फोटो खींचने के लिए हम लोग रेस्ट क्या है ते वेली la hello te thate kan nakola ano me kuero alum setto Tiriel lam jasan le tong tôi là chơi sai phai lệ sai bùm lệ sai phai cả là con tàn mấy cả công hi hay black top khóc lệ đeo vét cái này tụi mà xe tàn sẽ ấm tục mấy là hành say hành sẽ ấm tao hành thì tôi chú đi làm lâu công trả về công trả hành thì tôi chú anh đi trống lộc bốc à tàn về thì viết cái là mình sọp bảo cái này sai phai lệ sai bùm mình cả thì chú anh sai phai bị chú anh hey có phải cả cái nó thâu nè sai pai bị ai in asamani to ka ring right now we are in the middle of I mean to say we are in between Saipai and Saipum. You see the road condition, not very good, not very bad. And according to our calculation, we might reach Silchar, our destination, at around 2. Now it's 11:58, 12, 1:30, between 1:30 and 2, maybe. बागामे खाना खाएंगे. 12:25. Saipai kilometer som proganti masekal kong khain mo kong thalo me makan thleng har kren an kan thleng har hei phai lo lang ta ut mai hei vel hi a sai phai lai chu ni mai thei ni ra siang chi lo do sin sa poi ri nai kan thleng har don tat ana jo ko kan muang lu to kan chol ngon box sia kan choli kan chol rai box sia chuan anh hi sao gan hang lo takin kan kala no se sil chang kan thang na shrim thawang big bazaar apple de dei ka do khok sal to ka kong hi tan chak thei lo siat khop mai kong chalo tan kan thang re ngal zot mai hey Saipai ai ar karon in para tumari dam ma pe to lo ne ang se ka chin lo la we hey Saipai ani if I'm not wrong, this is Saipai, the last village of Mizoram state, and from next of this Saipai we will enter to the state of Assam. Saipai. Đi cái đường đi.
Baga Bazaar hetam panga kalhian bil khathlir apo thaya tlantlangin Baga Bazaar Saipai a video vi khatlan na khabui chung ai tlan chaklu tu bin ti mai thaya tun bik te chu mi lo rathiam teu kan man mo teu lek to tlan chak deu la kan ni pon Phil Vang Saipai Phil Vang có chung công chu thale mai sai pum ne nei kal kha alo che to em ani kha chelo pe selang chon in nei te tur ni a sai pai Mizoram kha to ren yem le o ani tur angai la ani lo tak la ani lo kan tenga ani tak la ani kan tenga te wat to chon yang Kolian tak ni Saipai hi Karin Park bakin alian Mishing pon tamang no pang pon tam report tram to Hetarang hian baga thleng hi kong hi a thato tura kan han ngai ve ngota na tu sora Mizoram police check gate shall we report or not? Let me see. This is a police check gate. This is a border area of Assam and Mizoram. Sil cha an kal lok don kal thai tro Tiết tạm tăng bóp tụi bên mi rồi baga hana chuộc ta tụi baga chuộc to khan con lom to cái go police check gate stop Saipai police outpost Kolosip district Mizoram this is the last check gate of Mizoram. So when you enter to Aizawl or Mizoram from this side, from Assam side, you have to report your vehicle number and everything there at the gate. Okay. रास्ता भी थोड़ा अच्छा हो गया अभी तो टाइम नहीं ज़्यादा नहीं लेगा वो बिटवीन साइपाई एंड साइपुम रास्ता बहुत ख़राब हो गया इसलिए हम लोग समय बहुत लिया था झील ते लो लगता भाई kan lut la trepa we nearly reached the plain area of Assam. Okay, from here the Assam state start. Welcome to the state of Assam. Assam. Kadang yan bagay kilometer sa parok ani baga kan suwa ka nga baga jigin sa kan pay nga sa kan program ani kung hitu at yung fel hindi ka vandring MO nila ka sa district ito dito kung hindi changay wak lawa sa pay ko nga niya kasi ito ang so
pai Bengali trông xin chào Bengali trông lại rất là mấy đồng vấn chữ अच्छा देखो এখন 12:35 বাগাত আমরা ভাত খাবো ভাত খাওয়ার পরে শিলচর দিকে যাবো শিলচরে একটু মার্কেটিংয়ের পরে আবার ফিরে যাবো আইজল দিকে ঠিক আছে ঠিক আছে রাস্তা অনেক খারাপ মিজোরাম থেকে অত ভালো আর এখানে আসামে পৌঁছে এত খারাপ হয়ে গেছে কি হলো আসাম সরকার কি করে হ্যাঁ কটক পেতলো lumto cái gì cái thi ấy nãy phát nghe ngay bà cả nhiều chuyện lum mà tôi nói hiện các con học giả con sấy nó con ngó cái ô hi khu ra chân chú con chuyện vàng này đi sát cái mà sắp ra ta thằng là cái gì ta jumper cái gì jacket inner cái gì anh cái jacket cái gì bà cả bằng áo cái hàng này chứ chọn cái có cái học thuộc có chút những điều nuôi chọn cái interest này riêng con số lượng con vót là có để số lượng theo hết đó có gì phát không có lâu chata bà cái lần nào đấy vậy रास्ता भी अच्छा हो गया है बोरे phai ram có đấy rồi cho nên tiếng răn cả là con là ôm tấp chỉ được hi tí bật là ôm lụt tục phim của lẽ tụ chân chú abi tất nhiên hàng lại vào cái phai con sợi tấp mày ngà vào cái phai về là hiện MZ01 sim hi MZ01 này cái lớn MZ hi thì bùi yên sẻ là quá chứ vào chọn phim của em tụ ra nè machine tí bật là ôm rồi lên run tí bật bỏ ôm à sum tấm tắc hầu lắm đâu sen thế nào đi hàng lại chọn cần hoài là viêu dễ là nè hoài tắc thấy lâu chuyện à chứ vào cho nên hôn tây mẹ bị tụ ra nè hôn tây mẹ bị em tụ nè đã chân chú hôn hi anh thiêm chân là về bạc ta nè hôn có mấy cái lốm thì hiện nên sao ta kim thiêm chân thế nào anh đi thì xe tụ nè tấm tắc chân sẽ sao biết không nó sẽ lâu tê lòng tao ta kim con xe về sớm này MT15 chắc là từ chắc về rồi từ chắc là tục về rồi từ chắc là tục anh muốn ta tiếng phê với cái này sẽ ô siêu giờ chân cho cần thinh hà lâu khóc bằng nó cái số này nó chưa khóc mày kasun sol tuk kasun at suwak tolo tuk okay na amlaw dar khat level ni druka baga kan thleng kan rai khop ma anh mỏ lỗ bác ạ, anh chọn con bác ạ, cắn chọn đây thầy bác ạ. So, this is right now we are in Bagabazar, which is a border area of Assam.
From here Silsa is around 40, maybe 45 kilometers. And we will have a lunch here. खाना खाएंगे Baga Bazaar. Baga Bazaar là một lầu to này, Baga Bazaar ra nè. Hòn bắn mệt chán sao to khóc mày. Baga hi traffic jam ve sa tai khom mai chan chu both side a hian in motor an da thina hang lai pe vela hian hotel omno la Mizoram no kalchuan Daga piani chu night bus capital travels si velo the pan and driver page on China Vairam hantila Vairam kolmana vai chok an area shim dom ni chuan hola ma chuan Mizoram hotel khoyamo rem chang lai akan e thunga Manipuri hotel ti vai tam lu to ko heng lai Bengal di hau tak hotel thi omang em lo pana poilo omang kan ek me chu RK Hotel Mizo bracket at Mizo tan chokon ayang bi khana khaenge Baga Bazaar में खाना खाएंगे खाना 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 ऐसा नहीं बात ओ दादा ऐसा तो मांसो कितना से मुर्गी मटन टेस दा खाले मिनी सोम पंगानी या है नजिना आरके होटल नहीं कशिया खतो लो आरके मिजो होटल ने मेते हो होटल ने है कंचा में तो नहीं मेते है कंचा रा के साथ दे इरन बा ना ए चो वाले चो Dito Vela po ay sakto dok sa sok mal tao may